mun reng laki libur ke bini norok bini nah, reng bini libur ke laki nah norok laki nah bini antoro oca sekoca libur ke laki atoro le neng mancilat munafik benih libur jadi lecek munafik yang gini apa ini le neng ngeleleng selaki alakok ibu dia alake penyakit orang muslim mantar selamat panjenengan amin Allahumma orang lebur atau rojak mau ngujak lebur tapi tak rojak munafik mulai kesokanin bila jenah bila le ngoncur atau kong suruh ngoncur atau kong agentang le nongep bener juga ngoncur lah ngoncur leburnya terocak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Ajunan para rawuh sedaya hadirin undangan sedaya semulyaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan kula muljaki utamaipun para kiai, para ulama, tokoh masyarakat sekitar langkong-langkong pengasuh lembaga pendidikan Islam, lembaga apa gitu, Darul Muttaqin Kiai Ahmad Naufal Amini Syabtina sangat amal jaki senang seterjo keluarga telu Al-Mukarram Kiai Solihuddin juga Al-Mukarram Kiai Lutfi Bayhaqi Al-Mukarram Kiai Mahmud Al-Ghazi Kiai Mahmud Al-Ghazi serang para kiai, para ulama selain seterjo Syabtina amal jaki, para wali santri, para wali murid, para alumni, tak lupa juga Bapak Kepala Tisah sareng sedaya perangkat ipon Jamiah Sholawat Banjari bedanya mana? Nah, Masdah Majlis Sholawat Darul Muttaqin sebetulnya boleh juga sangat amal jaki semulja Ustadz Khalil Yasin juga Ustadz Ahmad Syafi'i Yasin saya abdina juga damol jaki seorang pekun ngucap Ustadz karena seberengan dan boleh penyuanyar jamin manabi Pak Halili gitu manabi Pak Syafi'i aku alien gitu pekun Ustadz para cakancah juga para alumni pesantren penyuanyar sekitar sana wangki kadito setuju sebutan kula mul jaki. Alhamdulillah para rabu setuju pagi menjelang siang hari mangkin dan kula para panjenengan ya pangki sareng Allah dalam acara paimut atas lahir terbeber epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus tabligh akbar juga istiwasah peringatan haul yang keempat pujuk Aji Agung Tajuk. Mudah-mudahan kalaban acara bagus tormol jaga dito para rabu sedaja dan oleh para panjenengan senantiasa keng hidayah juga inayah pan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan diparingaki deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siampun apektak torngi beten guleh para panjenengan dari petengah alam nuju dekatera kalau benuning aten guleh para jenis sedaja da atoran para junan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebeten gula muljaki dan gula kadung dari mapakon sekater apa yang pamator deka para panjenengan kalau ben dua acara kayak itu. Pertama eki maulid, yang kedua haul. Seporana evelik dari generasi beda maulid kada eki haul karena tak ada beda haul mentada maulid jadi anu. Pertama peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita syukuri
karena para bustaja itu menjadi satu-satunya nikmat sepaling rajah yantarana separikaki dekatan gula para panjenengan sareng ajunaipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedadebun pangeran hadis qudsi Muhammad, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul aflaka min nurik laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Dan pangeran Jong Muhammad engkau akabai dari tang nur. Dadi panggil kanjeng Nabi kita nur sebagian di nur ipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangeran bagian di pangeran secuil kita sepotong dari nur ipun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beliau Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtuka min nuri. Engkau akabaiban dari tang nur. Dikenya Nabi nur pangeran. Pangeran kanjeng Nabi bah. Tak ada makhluk lain sebelum Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya satu di antaranya adalah Gusti kanjeng Nabi, pangeran kanjeng Nabi. Wa khalaqtul aflaka min nurik. Engkau aku boy selain dia nur ben. Tetimun kanjeng Nabi nur pangeran dan gulah para panjenengan nur Gusti kanjeng Nabi. Langit kita ada, bumi kita ada, manusia kita belum, malaikat Jibril kita cipta sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti kanjeng Nabi ampun bedah nang ajunaipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nur kanjeng Nabi Holland ya. Tapi mun tada molotan tak kira bedah Holland. Milana holna, madakana molot nai bajagada bigula. Molotan baru hau. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cek saking singkau taking kebaiba na jong silain tay cipta sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila natin gula para panjenengan benih parcuke amun lot panika. Benih kun cuma bagus amun lot panika. Benih kun anjuran para bustaja malah wajib dan gula para panjenengan bersyukur atas lahir terpeper epon ajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya maksud para bustaja? Eki pertama izhar surur, mat dengan kicumbar, mat dengan bunga dengan kelahiran Gusti kanjeng Nabi. Ampun etandain ki bro maca salawat areng sareng kita berzikir bersama-sama, kemudian kita tunjukkan kita bisa bersilaturahim, termasuk sanoso sakoni kita beda pengajian mantar aber ngariduna pangeran. Amin Allahumma amin. Nah kita bukti salah setong bukti Nabi dan gula para panjenengan cemper seneng cinta dekat Gusti kanjeng Nabi monten gula para panjenengan mabeda peringatan kelahiranipun. Berdebu Nabi ulama berjanji para bustaja walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Peringatan kelahiran kanjeng Nabi kento para bustaja darin bagus darin utamana darin muljana beliau molot kento para rabu tidak hadus bulan molot. Mereka molot ni kan benih Rabiul Awal para sepanjang tahun. Dalam berdebu yang berjanji walau anna amilna kullahin saking lakonin amilna kullahin li Ahmad maulidan peringatan lahir kanjeng Nabi kullahin hin kento para rabu makna kan sambian kon sehari nyaman sebulan nyaman setahun pada salanceng audi kullahin salanceng audi kita peringati kelahiran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salanceng audi tak mele tangkel ben tak mele bulan tak mele tahun ben tak mele are tak mele pokon sakasokan qad kana wajib Arya fokus kak dinto pantes ada tak pantes seorang amolot napa boleh bulan molot mon bah molotan osa bulan molot makin ni kalambat para bustaja ampun Rabiul Tsani dan ringti sebulan rasol berui tapi jering tada berui molotan para bustaja makin masih baik para bustaja salanceng tahun dia saking bah beda cerita na orang molot pan hingga bulan Sabal nah apa molotan bulan Sabal pada para bustaja lain ben Isra menika mon Isra kento para bustaja engki bulan Rejab biasa nah karena ketetian Isra ben Mi'raj kento beda tangkel petolekor bulan Rejab gitu tetapi mon bah Isra nang bulan Sabal aron tak pati beres lah keng mon molotan tidak tak ada tak fokus orang yang molot para bustaja mantara keng syafaat amin Allahumma amin.
Nah, orang seneng lebur estoh cinta dek kanjeng Nabi kento Prabu saja. Tau walaupun molot kento bagus, tak cukup gen amolot. Orang selebur ke kanjeng Nabi ini kebeni amolot malah para Prabu atoro ocak itu inti para Prabu. Orang selebur kanjeng Nabi tak cukup amolot, tapi yang menjadi inti dari maulid dan gula para apa dengan toro ocak dek Gusti kanjeng atoro kanjeng Nabi. Molotan rame, pengajian rame, keng Surabaya yang tak bajang, kanjeng Nabi ikakan mulut nyaman para lapu, gune ikakan berkat kanjeng Nabi, itu pelotannya nyaman. Karena yang menjadi inti gula pun sampai amolot ni kepada bus saja, nurah kanjeng Nabi, gula pun sampai lebur, dan gula sering para apa jadi dengan seneng, dan gula para apa jadi dengan parca aja deh kanjeng Nabi para bus, dan gula keadaan desa koni lagi, nengian terkait tu tawan cangkolang ya eki oh ingki udah embuk ingki udah gelopai suara para bustanya anu kurang lor orang lagi sering cangkolang keton boleh gila jangan wala suara lagi ya ibri hormat para hadirat para ibu saja sebutan gula muljaki si muljaki juga serang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maulid kento para bustaja tanpa bukti manabi dan gula para apa jena seneng lebur estoh daga gusti kanjeng parcaja seneng iman dek kanjeng Nabi satu sisi iman dan gula para apa jenengan kapar jajan dek kanjeng Nabi saborana satu sisi fokusan benih sahabat para rabu berdebur kanjeng Nabi tuba liman ra'ani wa amana bi tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi kan kanjeng Nabi ontong orang setau rasan ningali sengkok pah parcaja kangkok sekalian lagi ontong orang setau rasan ningali sengkok pah parcaja kangkok pasera panika sahabat orang apolong ben kanjeng Nabi parcaja deka Gusti kanjeng karena beda orang si apolong bentuknya Nabi tapi tak percaya orang-orang tak torok kenyang Nabi pasera Abu Jahal pasera Abu Lahab pokoknya abu-abu tanoro orang karo pada bustaja neng ben kanjeng Nabi benar ben Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng tak norok kanjeng Nabi mereka sangat tidak beruntung dan kanjeng Nabi orang seneng ben sengko orang ningali sengko apolong ben ko bah nurok engko arwah ontong pasera Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali termasuk sahabat-sahabat selain beliau mereka beruntung malah berapa saja ben kun benik beliau bro orang senorok sahabat ontong dia pas kanjeng Nabi ada bu ashabi kan nujum biayi muktadaitum ihtadaitum tang sahabat roh kan nujum ingat bintang bermah biayi muktadaitum ihtadaitum ban menoro oleh petunjuk dari Allah subhanahu ontong orang saya temu ben sengko pah parcaja kangko sahabat dia keng joma jangan Nabi tuba summa tuba ontong tompang teloh orang saya tak tahu rasaning ale sengko king noro kangko alhamdulillah ontong tompang teloh orang tauning rasan atemoh ben kanjeng Nabi king noro Gusti kanjeng pasera gula ben sambian yang kina iki beda siapang kiben kanjeng Nabi duh tasalib 1500 tahun billah kita tetap sekali ben kanjeng Nabi tak tu ketemu beda saya mimpi kanjeng Nabi aduh mimpi kadal mimpi kanjeng Nabi dengan mimpi ciketedung ngangsor kita bengceran tak tu rasan abangki tak oning rasan mimpi kun edingka perisa sekolah ngaji mondok ika ditoh beda asman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati parcaja seneng lebur esto cinta deka Gusti kanjeng tauning rasan atemu keng pah parcaja tauning rasan mimpi keng pah cinta alhamdulillah
Nah ada jan kanjeng Nabi ontong tumpang teloh orang saya tak turasan atemu tak turasan mimpi tak turasan atemu benkok keng parcajah kangkok mantade seba mulai dek kajunai pun Allah subhanahu mustahil orang ngocah atemu ben kanjeng Nabi ika di masa pangki para bustege kanjeng Nabi seta jimin tahun 11 seta tahun 11 semakin tahun sana pak 43 1443 Pak 2000 tahun bulan teu kisah berarabu samangken tahun 1443 Hijriah kanjeng Nabi seteh lambe tahun 11 Hijriah ampun tahun sekitar 1400 tahun langkung tasaleben kanjeng Nabi idi masih temu keng parcaja alhamdulillah saking parcajana seneng estoda kanjeng Nabi kantos makin peringatan kelahiran beliau masih dikenang di tenggula para panjenengan peringatan kelahiran Gusti Kanjeng padahal ya dan kanjeng Nabi benih tada nabi ya dan kanjeng Nabi benih tada rasul ya dan kanjeng Nabi benih tada utusan ya dan kanjeng Nabi kita sekitar 313 nabi kun si ujib kau ningin cuma sakemi dari Nabi Adam sampai Gusti Kanjeng Nabi cuma saja muljana Nabi saja muljana Rasul ya dan Gusti Kanjeng Nabi tidak ada dalam sejarah yang diperingati kelahirannya yang kita baiki ya dan kanjeng Nabi beda Nabi Musa pasangker beda molotna Nabi Musa tak ada Nabi Ibrahim ini kebenih Nabi kokakoh beliau Nabi beliau Rasul beliau ulul azmi beliau Khalilullah malah beliau Nabi Ibrahim adalah jujun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kanjeng Nabi ini kan Nabi Muhammad ini kan karop pion Nabi Ibrahim pion potona king saja mulia Nabi Ibrahim tidak ada dalam sejarah peringatan kelahiran Nabi ada sebedah maulid Nabi peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang menunjukkan mulia Gusti Nabi kita semakin monten gula para penjara kita peringati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang selebur orang seesto cinta dia kanjeng Nabi kita peringati kelahirannya anak apa ya lebur je kanjeng Nabi esto kanjeng Nabi percaya kanjeng Nabi iman dia ke beliau Gusti Kanjeng orang lebur seneng esto iman dia kanjeng Nabi benih amolot atoro engki amolot bagus abang ajen bagus bersilaturahim bagus keng yang menjadi inti atoro apa lebur pola berdebu law kana li Muhammadin sadiqan ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu yuti law kana hubbuka li Muhammadin sadiqan ata'ta innal muhibba liman yuhibbu yuti ban mon lebur kanjeng Nabi ongguan lebur ongguan kanjeng Nabi ata'ta sambian atoro kanjeng Nabi mun selebur atau tausa kanjeng Nabi ring lake lebur ke binina norok binina iki napa iki ibu dia ring bini lebur ke laki nah norok laki dan ring kisah ada orang norok apa ada orang norok muntak norok laki norok bi embian tidung benembun tak kira tidung benria binian embian tidung benepan tak kira tidung nikah lo nyaman Arab aja lebur tina tamunin aja bodi dimang demah norok laki pokok mau kedung laki norok wah mbu ni tina apa ni tina tamunin nah tai temu aja bodi dimang apa norok laki apa lebur yang kita bagi dia pada lebur dah ring laki lebur ke bini ring bini lebur ke ring laki si bini rongota ring dah lebur ka abtina meliaki kelamping meliaki kelamping abtina meliaki kodong meliaki kodong ka abtina meliaki sarong meliaki sarong pokok on berada bustaja pokok kenceng minta panjenengan ring bini pokok kenceng minta ke silake ngocak tinale pokok beun asalen engkau lak ngalana kelambin bini nah anyar kakapi
Kalampin laki nah ngepet ke kapi mak ding geluh hari ya sarung awadimur melolo reng pentok 70.000 ngaji dia ya ingat terpal ya sarung apa tinggal aku yo sowap angko kalampinnya tahun lembah biru setiap biru boleh gending candeng beregung boleh gending Eco ko jubinin, tapi penting le. Pokok nasalen, tang kelampiran juta Arab aja le. Arab apa? Lebur. Minta kelampi, lagi kelampi. Minta sarong, lagi sarong. Minta sandal, lagi sandal. Pokok din laki na jadi lah si angkui para buste. Pokok na kenyang lebur. Pada mun reng laki lebur ke bini, norok bini nah. Reng bini lebur ke laki nah, norok lagi nah. Bini antoro oca. Sekoja lebur ke laki atoro le neng mancelat munafik benih lebur jadi lecek munafik yang gini apa ini le neng ngeleleng selaki alakok ibu dia alake penyakit orang muslim mantan selamat panjenengan amin Allahumma orang lebur atau rojak mau ngujak lebur tapi tak rojak munafik mulai kesokanin bila lagi nah bila le ngoncur atau kong serong ngoncur tekong agentang le nongep bener aja ngoncur leburnya terocaw orang laki libur ke bini nah norok bini nah orang bini libur ke laki nah teroca ke laki samangken benih ukuran libur ke laki ben ke bini benih ukuran bini ke laki tapi libur dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamun libur ke kanjeng Nabi norok Gusti Kanjeng mon bi Kanjeng Nabi pakon apa jang apa lebur ke kanjeng Nabi keng tak bejeng sobu billahi tak mendang molotna tak mendang apa jang lah karena makin kita terbus bede faham anyar kadang kita ngurangin bejeng woi majukan bede sinambai ula uning kauncengan nenge murja kecamatan Tangpetang keto para busti kak dinto para rabu pah ben pokok apa jeng maurib selain tak usah cukup lah ani ketarikat kan tarikat nih lah cuma tarikat nih kabar pokok apa jeng maurib selain tak usah badan yang kasang pantai berada jenak nika pokok bujeng duhur ja duhur asar maghrib isya subuh jumat tak aja hah tarikat kiari jak badak Jumat melolo tau sa duhur tau sa asar tau sa maghrib tau sa isya tau sa Jumat bah pujeng ben minggu bade sisaran boleh pokok enga aja mah birani benih pajang ni kata ning tambahin bentai kening kora apa boleh apa teker tak bajang mun bah teker tak bajang mun cak tarikat cak toro aro benih tarikat cak toro lah bah bajang lah duhur asar maghrib isya subuh paling toringan torikoh adalah beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin kena bajang duhur asar maghrib isya subuh Jumat apa aja romoro tarikat makin dia bah tak bajang dan besar para Gusti pah bajang mun ngurangin bajang nambah bajang apa boleh bah mata dia bajang ketok penderah sunat pemurad bah salah pokoknya nyak perempuan salah lopot dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun telakar kulah bersama lebur seneng esto cinta dekat Nabi atoro Gusti Kanjeng napa boleh semakin bedoreng bede penafsiran mireng bede Al-Qur'an si berjaringan aqimis sholata li dzikri dia aqimis sholata li dzikri cenengaki bajang mana ingat kasingko jan pangeran ai fis shalah nang bajang ingat kangko nang bajang tafsiran mireng sepentingkan ingat ke pangeran kata bajang tak apa pokok ingat pah bede bajang pokok kau ingat bajang ding kau pengat salah negara pejang neka ibadah badaniyah gini pejang neka ibadah badaniyah usala kunin kui badan mun kun ingat tak tu pejang aqwalun dan fikih aqwalun wa af'alun
muftatatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Cak bacaan kelakuan cak bacaan semolen kalaban Allahu Akbar dibudina ngolok salam jadi nyaman bajang mon pokok enggak bane bajang tak bisa eko cawa tak bisa tak bajang ni para bustaja ibadah bedih usah lakonin ngaringakan pabanyak nasen kemun tider tak kenyang panjenengan di nasi banyak tang nasi sejembung ya bos berak kenyang punten mun tider tak kenyang padan bedring abi nih dintang bini atompoan muntai kepolong ngedung punten tak ngedung pere bah mulai 2 bulan tahit pere ngedungnya jangan leng ada ben ngedung jadi njok te kepolong jadi yang ngedung tak bisa mun kadung leng ngedung berarti ikapolong iki napa iki muntai kepolong tak ngedung bedering bini tau sa kepolong orang bah ngedung siapa Siti Maryam lambok wak Siti Maryam ni kayak topeh bi malaikat Jibril seret ngandung bah lahir Nabi Isa alaihi salam Isa banu Maryam Nabi Isa putra laki na Siti Maryam siapa pan ada etopeh bi malaikat Jibril ngandung bah mun orang mangken ngandung benih etopeh Jibril etopeh si konyong ngakini ke wala ustaz tetapi bajang ketika itu ibadah badaniyah dalam aturan munten gula para panjenengan mencet seneng lebur estoh cinta ada kanjeng Nabi noro Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi mau abajang pokon apa sah pokon zakat ya zakat pokon haji iya haji itu pun mun kelar haji mun kelar tak usah orang samangken bararabu padengan haji na ben bajang ataker pokok mun tak bisa haji umroh mun tak bisa umroh iya haji omongan nikah bagus orang haji umroh bagus umroh haji bagus keng abajang mun tak bajang isom pubi pangeran burin iso let ro bagun ro nah bagun bajang haji ni kewajib mun kelar tak usah cek sang posak nama boleh haji cek ada lah 2 tahun tak ada hajian mon tak lambaroi rukun Islam 5 mungkin kerempak lah tining rukun Islam ban ika kerepampak jetong ika kan pepetang corona dah haji tak wajib makin dengan otomatis haji tidak wajib apa ada wan para bustaja penerbangan juanda Arab Saudi tak ada maka dengan otomatis haji tak wajib dan fikih wujudur rahilah badan ketumpaan lah saya tak ada kejaban benda pada numpak krocok pula tak bisa maka haji tak wajib cetung nomor 2 pesen tak ada lah ada pesen ini mah pesen tak tahu pokoknya tak ada ring mangkat semangkin pesen obus lah ikakan apoy 2 nomor 3 abid kelungan tos semangkin mana binya tor semangkin hajian berada bustaja panjenengan ni terima king tak mangkat panjenengan ngantos 30 situng tahun 30 situng mun umur panjenengan sabidak senyetor lah umur saikat samangkat dah mari benyai ibuna lah almarhum tak numpak kapal sampean numpak katil naudzubillah menterki badan jeng umur amin Allahumma nah haji wajib mon kelar tak sah ini kebihitan keng mon bejeng ada kelar tak kelar abejeng tak bisa kiai tak ning abejeng kiai sakit tak ning mancing abejeng toju tak bisa toju kiai sarah alingker lah abejeng alingker karimatan lelep ke depan kiai babejeng matanang ampun ngedem kiai keri dege-dege babejeng dege-dege asat kiai bejeng aki bengkarela matana le ngedem dege-dege lah tak ada badina bah ya badina ya akah masyarakat kuburannya mandirilah ngak kini ke orang muslim lain kan bejeng ben haji wajib mon kelar bejeng ada kelar tak kelar abejeng pilih abejeng kenapa bejeng akina nyaut abejeng kenapa bejeng akina mentah bejeng ongke akentang bejeng akina ongkuan pada muslim
Ini kan orangnya Nabi Rasul saja. Menabi tenggul secara fisik dalam aturan orang lebur senang esto dekanya Nabi atau orok Gusti kanjeng contoh kecil mun sampean lebur kala ke bini sinero lebur ke bini nero binina lebur kala ke nero lagi manter noro kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Satu, ikuti kanjeng Nabi ibadana. Tong. Nomor dua, toro kanjeng Nabi tata kramana. Kanjeng Nabi fokus tata kramana. Kanjeng Nabi kita para bustaja mau Nabi itu paling semuanya adalah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acaca alim paling alim kanjeng Nabi. Acaca genteng paling genteng kanjeng Nabi. Acaca soki opamah disebut kesoki paling soki Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng salim alim na kanjeng Nabi pangeran tauning rasan ngalem kanjeng Nabi pulan alim. Ken salim alim na sedeng gendeng na kanjeng Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tauning rasan ngalem kanjeng Nabi pulan genteng. Opamah disebut kesoki saki soki na kanjeng Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tauning ngalem kanjeng Nabi pulan so. Kanjeng Nabi yalam bi Allah polan kanjeng Nabi paling fokus tata kramana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oh, ada ayat lain Muhammad mbaan sepaling fokus tata krama. Kanjeng Nabi itu kaureng pat sami Prabu Ustaz. Kaureng itu pade. Atau mau ben orang raja kanjeng Nabi apa ngerasa ada orang raja ada orang tuaan bener Korea ada banyak ibadah engkau kita di ibadah sekali padahal kanjeng Nabi pusat kalian ibadah mon benereng tuaan pas kanjeng Nabi atau mau benak kena gini nak kena gini dia ada orang swarga ada tadi dosa sekali menengko banyak tang dosa padahal kanjeng Nabi ini membeda kanjeng Nabi yang di dosa atau mau benereng kini beles karena kini atau mau benereng tua hormat polana tua kanjeng Nabi ada bu laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana benitang golongan mon pah beda orang tak nisir kena kini mon pah beda orang tak muljaki orang tua di luar tang golongan naudzubillah tsumma kanjeng Nabi atau benak kena kini arya tandi dosa kanjeng Nabi atau orang tua hormat kanjeng Nabi arya bebenjaan ibadah padahal paling mulja Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaku kanjeng Nabi kita para bustaja kanjeng Nabi ini kepada doa Tuhan kanjeng Nabi ini Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira matur kebaik Gusti Allahumma ja'alna sabura Gusti abdina kebaik orang sabar paling sabar tong waj'alna syakura Gusti abdina kebaik orang paling banyak syukur kanjeng Nabi paling banyak syukur waj'alna fi a'yunina saghira Gusti kebaik abdina di mata abdina tibi abdina orang gini kanjeng Nabi abdina gini tapi wa fi a'yunin nasi kabira di depan mata orang lain abdina siraja abdina kebaik sabar abdina kebaik orang sepadang syukur abdina kebaik ini gini tapi di depan mata orang lain kanjeng Nabi paling raja alhamdulillah orang alim bagus keng mun apa ngerasa alim tak bagus orang bagus ria bagus keng mun apa ngerasa bagus tak bagus orang mulja bagus orang mulja apa ngerasa mulja sih tak bagus sering kepada Ustaz kula la susah mulai al mukarram si kemal mukarram al mukarram ne keguna apa sambian gini gitu mun ka pangeran ada al mukarram temen di sikem al mukarram nih kan tak jelas mun ka pangeran pada al mukarram sambian atau al mukarram kaula kengkun gula makin cat apal hadis duaan ceramah uning al mukarram bah isromun tuk lambe ngaji mbian lebe isromun tuk bah ngaleleng ieu ngaji dia bah tetina bah mun ka pangeran ya pad nika sitasna nika muntas alam masuk neraka kafir ya aduh pandang teti kiai para busti palang mun nengi buduna paling pandang teti kiai ini ya puh jokotung al mukarram padahal menjan ilmu para busti aja fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan lamba boleh jadi ngageni sekolahan kunyonya orang alim
ceramah penter ada buku orang lain iya keng tak ilakonin kajana muadzabun min qabli ubadil wasan siksa bi pangeran reng kafir kita masuk neraka iya pitik teh kada bi pangeran teh gelo bejeki lagi kulen yang mau ceramah wular pokon nyerah bejeng megeli ka orang keng ngobah gule sita bejeng salat kada ongko ning berarabu engki pun al-mukarram keng kun bulan berokana ilmu apal hadis duaan bah nengit tas bah di petuju tas bah debak atas kita nyaman mancing bahu keja al-mukarram berarabu keng solat ya ibu dia nih kan banyak sih solat menip ikun pakun mentermet selamat amin Allahumma amin kun ketojun nawa kalau kun tak sami bedai bebe ya tak kebayaran pader ya pada kanya Nabi pernah ceramah dimin kanya Nabi babu di pengajian dimin pada tahun 10 hijriah tahun 10 hijriah kanya Nabi kanasar kanya Nabi cerita sekonek lagi kanya Nabi kita lahir di Mekah kanya Nabi jarajan di Mekah cerita nak kanya Nabi umur sekemi tahun rajin kanjeng Nabi rajin asmana Siti Khadijah itu umur 40 tahun kanya Nabi umur sekemi rajin umur 40 tahun sepuan basirah sepuan si bini mbian mengi dengan kanjeng Nabi ngabiin si umur 40 tan menggula maaf dengi si lain bi berami kanjeng Nabi umur sekemi kita nggen-nggarok bah pangabino reng umur 40 Engkiring Khadijah Arab para Khadijah Arab kita umur 40 ratin je ratina muntija kuntok umur 40 gereke singa ada lah kanjeng Nabi umur segami araji kanjeng Nabi umur 40 dilantik di pangeran menjadi nabi dilantik di pangeran menjadi rasul presiden salam dunia dalam usia 40 tahun masa jabatan kanjeng Nabi Mekah 13 tahun kanjeng Nabi menjabat Nabi di Mekah 13 tahun 40 tambah 13 53 tahun pas 53 tahun kanjeng Nabi pokoknya hijrah ke Madinah kanjeng Nabi di Madinah 10 tahun 53 tambah 10 sebitak telok ulama mufakat umur kanjeng Nabi sebitak telok tahun kanjeng Nabi setah tahun 11 nah pada tahun yang ke-10 kanjeng Nabi pupar ke Mekah boleh Arab antar ke Mekah membeda pengajian tanggal sangat bulan haji orang si haji salam tunyai pengopol kanjeng Nabi ceramah bah ayyuhan nas la farqa baina ajabin wa arabin wala baina abyad wa abyadah illa bitaqwallah usikum bitaqwallah wa uhassukum bita'ati teks tebun kanjeng Nabi hey orang manusia salam dunia la farqa baina ajamin wa arabin ada bitan ring Arab ben ring ajami wala baina aswada wa abyadha antan ring putih ben ring celeng pada satu yang menunjukkan bedanya illa bitaqwallah kecuali takwa dekat Allah Subhanahu ring Arab ring ajami Malaysia Singapura Thailand ring barat ring timur ring putih ring celeng pada satu setetipita takwa nah dekat Allah Subhanahu inna akramakum indallahi atqakum paling mulia nah adalah orang yang paling takut dekat Allah Subhanahu wa taala tetireng tani takut ke pangeran iki masuk surga teti orang lain takut ke pangeran iki masuk surga mulia nikah teti kiai tak takut ke pangeran ya solat gini bi pangeran akramakum indallahi atqakum bini kiai ikum tidak ada kiai ikum sobung paling mulia adalah orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala la farqa baina ajamin wa arabin aswad wa abyad orang putih bendring celeng ada bidan ring putih bendring celeng orang Arab ni kepada bustaja mengkadung putih ya putih mengkadung celeng ongku Madura ya saya tak jelas eko cak celeng tak celeng eko cak putih bunten tak putih apanya mana ambung bainal putih wal celeng mantar mulia saos amin Allahumma min ajunan beradabu si muljaki Allah Subhanahu wa taala sibatan kala muljaki tong dua torok kanjing Nabi tata krama paling tidak berabus saja dan gula para panjenengan ketok gemberan saos
manabi dalam aturan wahfid janahazul wahfid janahaka ban mentoju patoron baunah ini kata takram nih ban mentoju patoron baunah ini orang ini kah toju baunah toron cek kitengki ini kah pandangan tata kramah kan kulina orang ketika mentoju pas saya karena mentoju pas tinggi bau ke TV ini ke pertanda orang yang sombong toju bareng teman ngari masa nyaman hari ya kenapa ibu dia nih cek tinggi bau lambang di orang ini ke sombong setung nomor 2 pada mana jalan jalan ini ke pandangan si sedeng ngabes bau na bareng je saing belum sampean kada kemudian ketika itu ngabes bau nah paling tinggi na pandangan abes bau tetapi jalan cek tas ngatas wah mana jalan pada ya wow tak saya sombong kan orang mana jalan ngat melangan ini tak bagus ya cek bawa mabah ya deki orang tahu sakit ini nyot tengah umpah dia jurang nongep pak cek bawa mabah ya sedeng ngabes bau na bareng ini ke saya mau para mesti artinya orang ketuk cek tap nguntap cek saking padi ruak aro muncet dan beras muncet lekar padi semeras saya sedeng kan padi jen toa jen beras saya tambah merunduk sejen tawadhu orang musim jenggat do yang tengah ruak daerah kan bodi teng padi ning tengah ngane aro kipak aro ada apa narwa pokok mau pah teker telokelan songgon mekat santa ada mesen ke pasuruan telokelan daya aro ada apa tuh ketap songgon nongep pak ongkuan baru jadi cek asayanan ada memon padi sekeparo berabus aja yare pada padi nah jemur solet pak ini kecaran apa jadi sombong dia tahu leh naudzubillah mantar dan gula para penjenengan pesalam dasar Allah Subhanahu setan ketu pinter para saingan bun malaikat setan dia ranking 1 malaikat bun setan ribuan bun tahun jauh saking mangkinan roh durin pinter setan ini ke Quran hafal Fathul Mu'in alim pokok berjanji pinter kini sombong ketika ipakon hormat ke Nabi Adam ipakon bipanganan usjudu li Adam fasajadu illa iblis makhluk ipakon hormat Adam aro Adam pandreng salam dunia aduh setan punten tak ada fasajadu asujud kapi illa iblis kecuali iblis dari iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin aba tak kelim iblis wastakbara malah sombong wa kana minal kafir iblis tidak bagian dari orang-orang si kafir tanda epakon hormat ke Nabi Adam tak kelim ki nyaut ke pangeran Gusti ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Gusti abdi tak sujud ke Adam abdi tak hormat ke Adam arah setan fokusan kaulah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ajunan abdina dari apoy Adam ro celot kama bagus celot ben apoy bagusun kaulah peneran kaulah aliman kaulah muljaan kaulah kantos mangken ada ceritan setan masuk suar arapa merasa lebih baik itempung Nabi Adam alaihissalam orang ini kamu bagusan apa ngerasa coba berharap saja perkara mulja panika fadl ya junaipan Allah Subhanahu wa taala dua anak kekiam monot para rebu tade pak kaholan kian dua terok kanjeng Nabi ibadana terok kanjeng Nabi tata kramana dua nomor telok arep kanjeng Nabi syafaata arep kanjeng Nabi syafaata sakus bakusna tan gula para panjenengan sanyak benyana ibadah tan gula para panjenengan andaikan tak oleh syafaat kanjeng Nabi celok tak kira masuk surga iki napa iki tu sebanyak yang oleh syafaat alhamdulillah king sejelas para mustajab biasa nah sebah langsung itolong ni bagi Nabi orang ngeri sorok kanjeng Nabi ngereng gula bersambian norok kanjeng Nabi syafaatah kembang iteremah bitin gula para penjenengan segala ki mudah-mudahan dan gula para penjenengan mantaran kaya syafaat kanjeng Nabi amin Allahumma mantar kaya syafaat kanjeng Nabi amin Allahumma ajunan para rabu simulja Allah Subhanahu wa taala sebutan kala mulya terlebih kat singkat lagi torok kanjeng Nabi ibadana torok kanjeng Nabi tata kramana arep kanjeng Nabi syafaatah situng nomor 2 mungkin haul yang keempat pujuk aji agung tacu
tajuk leres. Pujuk Aji Agung tajuk. Nah, itu peringatan terbelik kita para bustaja. Mun kelakan peringatan lahir, mun haul itu peringatan set. Bang sebengan, kela jari ngodi ni kah? Ni kah? Ring mati kah ada? Karena mereka ngodi mati. Nah, ni kah? Mun haul cerita ring mati. Nah, cerita mati. Dari mana maksud para bustaja? Maus sering kiai kela. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Can pangeran idi maboy ban sibada yudrikkumul mautu ban atam mo ban mate walau kuntum fi burujin musyayyadah takabon bah nyuna kalau bang jering jamola ban bakun tatam mo ban mate takabon nyuna la kalau bang jering pakun mate. Ada orang tak mati, ijab, pakun mati. Mati kan tu cak kau tahu kelu panjenengan, karena pakun mati. Takut kau mati, ia pakun mati. Tak kata aku. Sejarah kaum Nabi Sulaiman kan tu kan andi mukjizat nguasanin angin satunya dia. Pokok mun angin itu kan Nabi Sulaiman, hey, dana angin ngadep Nabi Sulaiman. Nah, tetangganya berdeng takut kau mati. Nabi Sulaiman, abdin takut mati. Berapa apa? Ajunan kan nanti mukjizat bisa nguasanin angin satunya. Iya. Coba angin olok Nabi Sulaiman. Pas abdina bertigalon. Mun bertigalon dalam apa? Pakai beka angin, makasang melihat salib ben malaikat maut. Ia tak kira bisa jong. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Tak kali ke beda mabon pakun mate. Ngireng tinya benya caca Nabi Sulaiman. Abdina bah bertigalon buang. Pakai beka angin melihat tak mati. Kan malaikat petai temu alamat abdi berdika di mabah mati cekal tingkal iya marah budi galon nyolok angin ya dina angin buang bah coba nang ketibi bah lah mon sedia tak kira tetemu je ben malaikat maut bekalakun assalamualaikum kau lekon bakon pangeran kau lene mengkalat maut sambian lakuna mati oh makin akan tompi mati lah guna ubus pak cek kok takok kamate pakun aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah tekalanyo no kalau bang jering ni kepada bustaja budak tebulain qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum saung guna patih sekata aku inten gula para mulaqikum pasti ketemu biten gula para pejudingan abalikator. Mudah-mudahan pujuk kadito para bustaja esapuratul nasarang Allah amal solinah hitria mahbi pangeran dan gula saja secara umum masyarakat sekitar mantereking barakana amin Allahumma cek kok takok ka mati pakun mati cek ngal bengal mati ongku orang kadang bengal gelu ka mati wah tak kira mati mon taking ajal hari bengal gelu ya keng mon nyenok ke beban pickup almarhum arapah bengal geluh kok takok geluh pakun mate ngal bengal geluh mati ongku mesti bener ya siap saos madadeng ilmu siap nyamanah musta'iddan lil maut siap saos mate itu tak bangki bedoreng sakit sarah sakit tak mati serius beres nungep mati pak jadi kan cek yal sial pakun bedemun ni kepada busta duma alam ay jompo barada bu bedeng tetangke kasaba deba kasaba lamari alako kok mulia kok duhur lah tuli mule arap pakai anu ya mau semaring timati nengi anu kadung bah teko bah mati nengi saba jungun mule depa mati ku kebengon aduh ya mantar ki badan ceng umur amin Allahumma cek kok takok ka mate pakun mate cek ngal bengal ka mate ongku bermasih mundur siap mati para bustaja ore siap bermasiap mati nikah siap mati panika para rabu bening ngale curang kada kan bedoreng ngale curang kada mele sape kada mele labun kada aku boy apa roh dubelun roh ke boy kada benar cek mati nyaman bah ngocak ka kau bayang kau melaki sape jong bermageng cek mati roh ben nyaman nyam beli perak tatang kena mentor tulia mati mentor kan kena beli sahabat mentor pada lanceng umur amin Allahumma
kok engki je ngal bengal siap saus kadiator mati ketoi tai bang kije bila kok tak kok gelu bukun mati ngal bengal ko ya jelas dek remen para bustaja ten gula para panjenengan dalam aturan berdebu musta'iddan lil maut walaupun mati ketoi tai bang kije bila king ikening kera mati paninggawan ikening kera sesuai dengan aturan biasanya mun nabi ratusan tahun umat ratusan tahun kaum Nabi Musa ratusan 200 300 kaum Nabi Musa 200 300 tahun lamba umat apa dah ratusan tahun kaum Nabi Musa nerok Nabi ya 200 300 kaum mah pada ratusan tahun kanjeng Nabi tidak kanjeng Nabi tidak hitungan ratus hitungan puluhan berapa jam gila sebitak telok sebitak telok tahun mun kanjeng Nabi sebitak telok tahun umat tak jauh jadilah pas kanjeng Nabi saya debu hasadu ummati ma bina 60 wa 70 tang kabulah tang umat tang rakyat ijabut di pangeran antar sebitak ben petong bolo sebitak petong bolo mati ijab sebitak petong bolo tai bangki je bila king ikening kira sebitak petong mun le petong bolo mati ijab ni punten kiai beda selebih petong bolo ingki beda bola naking cuma kira bitong panjenengan sebitak petong bolo oh mana bayarangan usangin yang sebitak tadi berapa sebitak engkau umur berapa saja ya umur siket sanga iya tahun datang mati parah dah sepetong bolo ingki bisa petong bolo keng pakun sekitar kan bada selebih petong bolo buah benih bada banyak lebih petong bolo keng cuma dah lebih dari finish orang mau tak lebih petong bolo kan lebih dari finish lah saking apa saking pulsa gratisan beremon pulsa gratisan ya menyaman caca kadang mati mah harus gratisan doh umur pada mulai umur gratisan tak aktif lah umur petong bolo lah duh jangan umur petong bolo esro nyiram tabega esro alandu mengiki kina ada lah ini kah korpas kapilah kiri kuset mengakan pentol ikangan aliju kasih kacer bah ada tu ala kero ke kapira so lebih pitong bolo alandu tak bisa arao tak bisa nyiram tak bisa atane tak bisa merela tak merela duh late matira mun lebih pitong bolo ada ikut keng manter pada lajeng omor para rabuste nas kita keto nah ten gula para panjenengan takok tak oleh bengal kapate juga tak oleh paden ben penyakit ni kepada busta je ada orang yang tak sakit ribadin semua penyakit orang takut ke penyakit kan masker ke kepi ya bah ngambil jadi bah ke mana masker bah menjanggul dah cek kok takut ke penyakit ada orang yang tak sakit pada rabu jadi kadang bah dokter sih mati kada mun mana tahu muang penyakit kan odi dokter jadi pun ke kada dokter jadi mas munjan gula mana masker binian bi mana masker nyamanan arapa benino lah penyakit masker ni kepada rabu male tak lakwa caca wah bina masker binian male tak lakwa caca an bina pakai mun caca ngin bahram mi pada buste nyaman bah kitas masker baba masker ada cocok mun binian masker lela tawa bek lah kudu je binian unsra caca pertanyaan setong jobna samiter bah le dari di mele dari pasar mele cuko ya itu baru 10 buta beki marah dari di mah baca ke kapi bah mele tanya banyak caca masker tak nolak penyakit pada rabunten billahi tidak tak nolak munjan kenya nabi sinolak penyakit ni kala haula la haula wala quwwata illa billahil azim tawaun min 99 da'a la haula nolak penyakit sangang puluh sanga satu kali la haula sangang puluh sanga paberes dengan Allah subhanahu macam sekalian mun macam tasbih macam la haula buat tak kira sakit ejak tak kira ada penyakit untur mati kapilah mun sakit ya tanpa mun sakit para rabu jering tada orang tak sakit saya tak sakit itunya katibi Fir'aun berak lainnya Fir'aun sakit kagapi mohon bahwa orang tak sakit sakaling arola bulan Fir'aun beleng cok penyakit kata aku dia ben mak ding gelu
bisa para bustaja tikal pun apa nyonan mantari pabere sebi Allah amin Allahumma kapanyakit cek ngal bengal kapanyakit cek kok takok bermasih bener tengateh pokon tengateh mau cek ngakanan apa lembek kelelawar kan kelelawar betang ro lembek seperti corona deh jangan kan kelelawar berburu cek pokon siram haram cek ngakat taule ngakan semin pote taule arapa mati launan bah mengakan semin pote haram taule nggak gini ke boy par kerasake atam beberapa saja mantar pada beres amin Allahumma nah taule ngal bengal kamate cek kok takok kamate pakun mate si bener siap mate beremes siap mate garis bawahi siap mate kita telok Prabu saja setong nadiman lidam si kocak siap mate kah kastah mun ala kotusa tusa raja wala kini pokok bah pakastah ala kotusa aro nyawan siap mate dan wala lamboy tebun kiai penyonyar ajian tak ada bulang sungking ajian kan biasa ajian tafsir maurib bro kiai ada bu neng keterangan debu nih gitu ben ce apa ngerasa kopalang kalaban kelakuan bagus sini sakoni arwah swarga ce apa ngerasa kopalang kalaban kelakuan bagus nih sakoni arwah swar apa boleh panjenengan bangun masjid apa boleh panjenengan haji apa boleh ngaji apa mau sani kini nak kelakuan kini swarga amik nengi jalan bah bedebetoh mendegul teko meri orang tepak sret sadaqatun wa imatatul adza anis tariqi sadaqatun menyimpang penyakit nengi jalan sedekah apa boleh ngaji apa boleh ngurok apa boleh haji wo cek kepalang kelebihan kelakuan fokus ni sekuni kenjaran swarga neng ajune pan Allah subhanahu keng cek teng enteng katusa kini arwa neraka teka kene mun tusa nara nya saya solat paling tusa raja mun tusa kini paling ipangkeung solat pada baik contoh kecil kanya Nabi Mios kanya Nabi kita Prabu saja mana kanya Nabi kita man ngageli benih kunoning kasih beden nih kasih lem kuburan nih jadi oning nih satu persatu ring kuburan nih kau nih kanjeng Nabi area orang ngontong area palang area butuh pakainya Nabi atau mau ben kuburan duaan mau kuburan duaan kuburan ini kepada bustakannya Nabi area ala kutus ada begini tu sakini dari mana sabi Allah bulan tu sakini napa tu sana mau nak kami tak kebeling aleng kami tak kebeling aleng kengain bani nanti mi kami jalan cepat pak seret akan Israel belera mangkat boleh cek kila akhir ini ketusak ini nih ya kayaknya solat bi bangira cek tingin jadi teka kuntus kan tak keras saja tu sakatot datang di Sabah datang di mana kemi supir kadang saja gampang kamu nak kemi tak usah tersinggung supir tak kakap bikin biasa aja supir kan jet bah nyandar kamu bilang pelera betul dah temor orang itu dah berada seret ya sabak mangkat boleh dunia ungkul sabagian jak nyaut itu mu cak boleh menyaut dikit biasa nabi rabbi mesti tapi mana kami jadi boleh bini anu membini pada tengi sabah bahatoju ting swing mata kerweng swingan itu beda remebibinian mana ini lah jadi lagi ini serasi ngabas klenger jadi lagi setong innahu la yastatir min baulihi muna jalan ra tak keboy lengaleng muna kami naudzubillah tu sakene dia dua innahu yamshi binamimah muna caca tungat tu candring bisa pacoloan secara estete mau depa barat saya barat pakai timur saya deje pakai lauk pakai deje ada pecola aja jangan melolo sila ko kacaca kiai kadang para busti pahtiknya mana kiai kelebunna pokon mon tipe pimpinan mesti kecaca biar kiai lah kiai bun bak kelebun namun ngerti kiai bun bak kelebun ani kemang lo kiai melolo bode kiai kasar gelu bode kiai alos gelu jeringking kiai kasar gelung si kasar pah bode kiai kuntup ketepon jering bah alos gelung pokon mongkun ngojak ustad ikan toh membah bode ustad si kasar rami bah tacik kasar embun tak tu si morokah harimbi lala tahun morok tak tahu gundang hujan nawa
Ara mun angang ngaro ba tak tahu ja tak ya. Tak usah teker murok teretat. Tahlilan gue. Pah beda tahlilan kalau pitoy tentang kiri kan bertahlilan. Ini tahlilan beda. Jak bidabit. Ara mun bidabit grup salah boleh. Wu ko ja tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Budi punya tahlil. Bahaya tapui bahasa kali. Sambil zanzal budri lah. Doa boleh, doa je lagi. Allahumma. Ada tahu ngajak amin je. Abid. Hari ya pengajian dia para amurilah. Karena mana abid kelu tungun ban. Oh, ibu cakap reken hataman ngerai. Para torona tenang, para torona. Keng je mulai mentai tem deki men mulai ya. Nah, ni kepada Muslim. Ari apa colokan? Canggih Nabi. Ari apa colat? Lakwa caca. Kunca ngocain orang. Pokon orang salah. Ban celeng murin, ban kir, din ban biru, din cingoca celengan boleh. Ngaji dia. Ngak kini kepada Muslim je. Mantra selamat dah. Amin Allahumma. Tong. Sianya mesiap mati nadimal lidzam kastah mon andi dosa. Nomor 2 wa mustaghfiran lima sabaq. Itu nomor 2 wa mustaghfiran lima sabaq. Asapora mon andi dosa. Tetip kastah asapora bah. 2. Nomor 3 orang siap mati dengan para bustaja abidan lillahi ta'ala subhanah, abidan lillahi ta'ala subhanah, nyempa dekat Allah subhanahu kasta menandi itu sah tong asaporah katu sana. 2 ibadah istiqomah dekat Allah subhanahu hari siap matinya mana mula orang tu sana asaporah orang jelas asaporah ke pangeran istiqomah beribadah temah nyaman. Orang muncit fokus mati cit nyamanan ning kopur yang tembang odik ning dunya keng manterki pada rencang umur. Amin Allahumma. Ajunan para rabu si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala subitan gola muljaki ni sekone bang molot ban haul kita para rabu saja mantran manfaat para rabu ten gula dari mata buki puru manyona bantuan masjid bangun masjid sisapaki bengah benih ni sekon ibeng nyak benyak ibeng nyak benyak ibeng ingki sekon ni tak apa keng mun benyak nyamanan boleh gula berdata dengan Nabi man bena masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang senyum pang masjid abang masjid iki Roma aku laku nang akhirat. Panitia ya toren macelan kardus binian siapa ki kardus binian lakian kardus ya beda panitia nireng siapa ki pacelenaki sompengaki Allah subhanahu wa ta'ala bekala bareng belisensi banyak dekat para pancingan tenggula tuaki mancedan ipakembang rezekina manteran lancang umur barakah setajana anak apa tu nanti gula para panjenengan tadi orang sesalih salihah otang dan gula para panjenengan mantar utul palunas dengan Allah subhanahu Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.